Sinapalabas, impan ni Don Esteban ni Lolita iti dispensary, ket imbilin na kini Pedrita abantayan na daytoy. Napanda Don Esteban ken Benito iti rancho, tapno amwenda no anyameten ti kasasaad dagiti tarakenda a baka. Iti panagsawsawar da, nakita manen da Don Esteban ti grupo dagiti nagtagi armas ken nagkabalyo a bandido. Imbiling nga rod ni Don Esteban kini Ama Josep, asiputan da dagiti bandido. Biniling met ni Ama Josep ti agnagan iti Luciano, amapan a mismo iti nagkutaan dagiti bandido. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Papanawan ni Shaq dagijay na bandido. Ha! Paanop ni Shaq kadagiti pan nakabagiti rintag. Senyor, Benito. Senyor, agsoblitan ni Jevilla. Tayenton malam, mapantay di munisipyo. Wan, senyor. Ang amangan wad adala nga mangriribok da no ipabusoyo kadagiti pan nakabagiti lintag daytoy a problema, senyor. Anya, ti kayat nasawan ni Sika, Benito? Anya nga tano sakti mangidaulo kadagiti mapanagsim iti kota. Anya? Kadwak lang dagiti kabalyero anapan ijay. Makigayem kami kampay ide. Inton kuan, libatan mi ida. No agsasaw ni Sika, kaslado mateamo ni Sika na taktika, Benito. Ay, talaga day tati pagalistuak, senyor. Kabalak ayalis di alipospos dagijay. Nalastog ni Sika, Benito. Italagyo kanya kon daytoy, senyor. No, jak kabalan, di isunto ti panangikamang tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Bueno, kitain man nga rod ti laing ni Sika. Ngam nawan maramidan ni Sika. Awan sabali na mapabasol no madangran ka. Agyaman nagtaagda ka man ang Pedrita. Naawan ka. Jaklam mo no kasanuak ita. Isu nga rod ti kaadak diti Villa, senyorita. Susweldoan nak ni senyor. Tapno adamang kadkadwa kan mangaywan kan ka. Kan kadagi di anak mo, no adada kumapay ditoy. Manang. Ay, dadakkel itan dagi jay singin. Kasla makitkitak ti kinakarantingdan nga agkaradap. Amangan no, makatugaw da pay katitan. Di ba't agpito abulandan manipod na yanak da? Wen, kat husto di kinunam. No saan daan nagsaksakit, makatugaw dan. Naglaing dapay katngatan nga agkatawa. Makarayaw dan. Nakayayat dakat nga taa? Ngam ayanda nga taitan, senyorita. Dayta ka na yun ti salsaludsudang iti bagik manang Pedrita. Awan magtanti maibaga kanyak ni Mama. Inalilaw da ni mamang mo. Jaklaim pagarup amaaramid ni Edita ti Kasjay. Kunday jay ahulya. Ngam, ni nga tahulya tinangalak kan ni Rafael. Saan ang masumbatan ni Mamang Dayta iti tinamang ko? Naimbag ka ni Gringo. Tamis mo ani Edita tinagsurat anang ibaga. Nga adakan ko na ni Gringo. Uwan niya. Di nangalak ni Rafael ti awan pulos ti pakaambong na. Agbababawi ni Mamang anang yakot kadakwada. Ngam no kasano ti panagbabawi ni Mama. Mamimpulong at ti panagbabawi kita. No apay-apay na itaalaw ko dagiti anak ko. At dadapay la ko madito'y poder ko ita. Basol ko ti amin, manang Pedrita. Ala, saan mo napanunutan da ita? Ikagumaam nga iwaksi ti maipapan kadagita no kabalam. Diyak sa kabaulan. Masitir ti konsensya.
Awan sirbik nga ina. Di mo sawan ti kasta. Ala, huston, di ka nagsaupay. Ad-adala ang amasair ti Rignam. Nulagi pa man aminen anak kurangam. Huston, senyorita. Kumusta ni Sika, Miss Posa? Mi esposo. Apay nakastaman ang techuram, mi amor. Dagiti anak ko. Awan pabasulan ni Sika. Di kayat ni siya. Kat dumakil da iti sidumtang. Ngam, anyat inaramit mo. Ha! Awan mapabasol iti kasta, apa nagkonkonsumisyon mo. No di Sika matlang, da kayo nagina. Isardeng munday ta! Da kaya't namapiktaran ti anak tayo ti kasta langam. Diyak maliklikan. Ulit, Lolita. Awan sa bali na kimbasol, iti kawan dagi jay nakaraho na singin dito'y vilya. No di Sika, da kayo iti idam. Pedrita, Apay akasta ti suot mo, kas kala makigubat. amangan no kasta nga agpaiso. Anya, Adamet padas kuket, anagigam iti pudpud no apaltog. Saan lang ay skupita ka, ti kabalak apaputukan. os, di ka man agpalastog binito. Ne, saan nagpalpalastog? Pudpud no apakigubatan, ti papanan me kinilakay Josep. Anya, Ingkami man raoten ti kuta dagijay a bandido. ay agar-aramid ka binito. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak, mi amor? Ay di mo ipakat ti kinalastog mo. Taamangan no di kan makawid pa'y. Bandido kunam. Wen, pudpud no a bandido. Nagkuta da ngamin iti ayan ti waig a masakupan ti ranchaw. Papanawan ni Senyor Esteban ida. Ket da kami ti mang papanaw kadakwada. Ti kunayo mapapanaw yo ida. Siyak ti makamo. No saan a kinabalan da Luciano a pinapanaw ida. Siyak ti mang papanaw. Ay binito. Di ka unay, tapakaisarsarakan ti kasta akin na pangasmaw. Di ka man Pedrita. Sige, mapanakaon. Ay, binitaw! Oh, apay. Hindi, gananad ka ah. Di ka kadiagdanag, mi amor. Di ay. Sumang petak to inton malam. Amangan no addan to pa'y isang pet ko ama ano pan mingalingo. Ay, aganad kayo. O na yan ni Benito. Kumaro manen ti kinapangas na. Saanin na pumanaw ni Siak? Bantayan kami, esposa. Diya kayat na madisgrasya tanak ka. Iso kayat ka na bantayan. Anyaman ti marik na ni Sika, ipan ka na dago si dispensary. Makamo ka. Kasla makit kita konti anak ta, mi amor. No lalaki, o malalaki di kanya. No babae met, siguro, o malamet iti day di mama. Daydi, ma. Si, nakapimpintas day di mama, Lolita. Natundiris ti agum na. Napo daw, ken, si Manta Maria ti uha ti rupa na. Nakapimpintas. Day di mama, ti kayat ni siya, no malaan ti lang ti anak ta, no babay day ta. Sabay ko mga rod ta mapatkan ti tarigagay mo. Sabay la ko ma, ta umalakan kat ipas ngay ko. Lalaki man,
Wano babae. Onya, nakasagana kan, Pinito. Sikatirumbang nga damagag no nakasagana kan. Ama Usep. Nagagaya makaritan na ka, Pinito. Dua talang nga mapana. Si katimang ibaga nurumbong nga dua talang. Uno mangayat ta iti kadua ta. Tapno makasigurado tayo. Di mangayab ta iti kadwata. Pilihan. Si katimang tutok no asino ti sumurot kada ta, Pinito. Ay, aglisi ka man dita, tanakotong ka. Si Kanti Maysa, Luciano. Sige, Mang Benito. Asino pa'y? Hindi mati ayaba makadua ta, magbalinan. Uray nga ta, sa nga pulo tayo ama panapaw. Kan, oray, anayon tayo abainte. Agkurang tayo, kan sigurado mahabag tayo, no gubati kayat yo. Di ka man, Luciano. Ibagbagak lang ang tipod no. Siyempre, nabilag termasda. Idinto tada tayo, kat pasadya lang, iskupita tagito. Nagadulakit nga amumon ay, Luciano. Asino pa iti mayat sumurot? Awan ti mayat. Mabutang kayo. Awan na. Saan nyo abagay ti agbantay dito yung rancho? Nutakrut kayo, Mike. Pinupilitan ni data, biyag dati nakapusta, no sumurot da, Pinito. Sinabalikin ka nata. Sige, nagpakamatay ka. Awan ti putot mo abasit. Nagakal da aminan. Di at-adaman kan ka na, Mausep. Iti day ta kinalakay mo, saanan ang nakaililala ti pan nakapukaw mo. Nagkalastikas na nga ibagbagamon, Pinito. Di ka man lamangawin, Mausep. O niya, hintayon. Sumurot ka, Luciano. Ken uray si ka, Anton. Benito. Da kayo mat dita. Berto, ken Cardo. Sumurot kayo, mat. Agsakay kayon kadagiti kabalyoyo. Tama pantayon. Tayo aglaba kakadwa. Adun tinamurungan dagiti ang naktay. Wala, halaan tayo amin na nagsukatan dagiti lalaki. Kahalabaan tayong ditawai. Sige, amin ang nakasabit alugot. Ilaba tayo amin. Ado ti sabon apaglaba ginatang dagiti napan ijay ili iti kalman. Talaga da kami ti para laba. Sabagay, tumpong lang. Pagdatatulan ti tarakan mga aso di tatana. Talagit ti sabali ang tao dito. Nasino kayo nga natatulan ti aso? Balagan kayo! Agpakita kayo! Iwanag kita nga rin. Awan mo tagpakita ta. Ha! Ikay mangrabak na sino kayo man! Paltugak na sino man dito nga agpalpaliw dita balasiw tuway. Ay! Nasino ka man! Agpakita ka! Ha! Pagtudlok ti bala dita naglingaram na di ka pa'y nagpakita. Kailangan kay kita mo. May isa! Dio! Ay! Saan? Di na kami paltugan. Ka nagtuwad nga sa buhali at tao dito. Sino ka? Siyak. Umayak dita ayan yo. Sino daytoy ako naman kapasig na launay katao? Dispensara ma. Amo ka din akong may lasing. Anya? Aguray ka. Sino ka? Itala makita ko. Nagbidot ka. Kitno nagka-eskwelaan ta iti high school. Aya? Saan ka na malagip? Si Kamet.
Naglaka ka amang lipat. Sana ka nang lipat. Talaga lang awan malagip ko. Isungarod ako nakalipat ka. Ket no saktay kalakaya nakaadalam iti high school. Anya tiraramidin nyo ditoy? Awan bibiyang mo. Ay, hindi ka kadi akong unget. Tapno mo. Nanya di gagarayo. Ibagayo adagos. Umay ka man na, Mosep. Sige, ibagamon. Mukon ti gagarayo. Basang. Kadwa! Sudah gitu yan dimbilin ni Commander Atatta. Sudah talaga. Kakabsat. Anak ko ita. May kami, ada na pintas adamag nga idanon mi kada kayo. Utluti ko na. Dahito yun ti sungbat, ti kinarigat ti kasasadyo. Ti akin kukwa iti dahito nga senda, ti makaitad, iti pagsayaatan kada tayo amin. Ikan ng balikog. Ay, saan kami amang balbalikog, adik? Kakadwa! Giliwan niyo ito! Saan pinito? Gikagi ka sa. Ay! Sana kinatakrot, ti pakita ta. Kilgain tayo na. Binito! Hey! Daytoyen ti inumam at ubog ti prutas, senyorita. Agyaman ako manang. Idisong di talamiseta. Agyaman na ka. Awan ang yaman na. Oh. Apaya kasla na bambanog ka. Agina na kamot ngamin. Awan mo't tikam kamakamam nga oras Ay, awan mo't. Kasla mapampandagan ti barukon ko. At dan sakit kon. Anya? Sige, inakman uminom iti danom. Agluto kanton manang ha? Wan. Maditi marikriknak. Apay nga ta? Kumusta nga ta tinapananda Benito? Apay nga iso ti kelat analagip ko. Dakas sakit di apartaan da ito'y Agrobuatak, mapanak iji away itamat laeng. Ipambarko kan ni senyorita, ang mapan ko alaon dagiti prutas. Senyorita! Oh, apay, kasla agdardaras ka. Mapanak iji away. Inak alaon dagiti pinaburas yu a prutas. Ha? Saan pa yan nagpaburas, manang? Di kwa, ang paburas tayon. Alawen, ibagam to nga rudan ijay. Uwan, senyorita. Mapanakon. Ay, madadananak. Dakas lakit di apartaan da ito'y ita. Anya tinapasamak kada amaw sep kan Benito iti kuta dagiti bandido. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon June Ributazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre!